Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba' masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islam bi adillah. Al-thani al-amalu bi. Al-thalith da'watu ilaihi. Ar-rabi' as-sabru ala adhafi. Wa dalilu qawluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusri illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Qala Syafi'i rahimallahu ta'ala laula ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surati lakafathum. Wa qala Bukhari babun al ilmu qabla qawli wal amal. Wa dalilu qawlu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik fabada'a bil ilmi qabla qawli wal amali. I'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu hadhi salasi masaila. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula faman ata'ahu dakhalal jannah faman asahu dakhalan nar. Wa dalilu qawlu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Athani anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ats-tsalits anna man ata'a ar-rasula wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatun man haddallaha wa rasulahu walau kana aqrab qaribin. Wa dalilu qawlu ta'ala la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar radhiyallahu an khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. I'lam arsyadakallahu li ta'ati anna hanifiyya millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin walidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhidun wa a'dhamu ma amara Allahu bihi at-tauhidu ifradullah bil ibadati wa huwa ifradullah bil ibadati wa a'dhamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairi ma'ahu. Wa dalilu qawlu ta'ala wa annal masajida lillah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Fa idza qila lak ma usulus salasati allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha faqul ma'rifatu 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila lak bima arafta rabba fa idza qila lak man rabbuk faqul Rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabbal jami'al alamin bi ni'amihi wa huwal ma'bud laysa li ma'bud siwah. Wa dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullun ma siwallahi alam wa ana wahidun min dhalika alam. Fa idza qila lak bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru wa min makhluqati as-samawati sab'u wal arduna sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi walal qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qawluhu ta'ala inna rabbakumul ladzi inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy yughshil laila an-nahara yatlubu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujumu musakharat 'ala lahul khalqu bi amri tabarakallahu rabbul wan nujumu musakharatu bi amri 'ala lahul khalqu tabarakallahu rabbul alamin.
ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Wa rabbu huwal ma'bud wa dalilu qawlu ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala al-khaliqu li hadhil asya' mustahiqqun lil ibadati wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlul islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja' wa tawakkul wal raghba wal khusyu' wal khasyah wal inaba wal isti'anah wal isti'adha wal dhahabu wan nadru wa ghairu dhalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha kulluha lillahi ta'ala wa dalilu qawlu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun wa dalilu qawlu ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu fa innama hisabu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah wa dalilu qawluhu ta'ala wa qala wa idh qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa dalil khasyah qawluhu wa dalil khauf qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wa dalil raja qawluhu ta'ala wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa dalilul tawakkul qawluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa man tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa dalilur rahba wal khusyu' qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Wa dalilul khasyah qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Wa dalilul inaba qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa dalilul isti'anah qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa fil hadits idza ista'anta fasta'in billah. Wa dalilul isti'adzah qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq wa qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nas. Wa dalilul istighatsah qauluhu ta'ala ittaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Wa dalilul dzabhi qauluhu ta'ala qul innas salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa minas sunnati la syarika lah wa minas sunnati dhahaballahu la'anallahu man dhahaba li ghairillah. Wa dalilun nadri qaulu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Al aslu tsani ma'rifatu dinil islam bi adillah wa huwa al istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ati wal bara'atu minasy syirki wa ahlihi wa huwa thalathu maratiba al islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkan fa arkanul islam khamsatu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baita lillahil haram. Fadalilu syahadati an la ilaha illallah qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa ma'naha la ma'budan bihaqqin illallah la ilaha nafiyan jami'a ma yu'bad min dunillah illallah musbitan al-ibadata lillahi wahda. Wa dalilu la musbitan al-ibadati lillahi wahda la syarika lahu kama anna fi ibadatihi kama annahu la syarika fi mulkihi syai'a. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah
wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Wa qawluhu ta'ala qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Wa dalilu syahadati anna Muhammad Rasulullah qawluhu ta'ala wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa ma'na syahadati anna Muhammad Rasulullah ta'atu fi ma amaru wa tasdiqu fi ma akhbar wa jitinabu ma naha anhu wa jazara wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Wa dalilu salati wa zakati wa tafsiru tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata dzalika dinul qayyimah. Wa dalilu siyami qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa dalilu hajji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabil wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al martabatu tsani al iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adhanit tariq wal haya' syu'batu minal iman wa arkanuhu sittatun an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarrihi. Wa dalilu ala hadhihi arkan as-sittati qauluhu ta'ala laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinna birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa dalilul qadri qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Al martabatu tsalitsa al ihsan wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin alladzi innahu huwas sami'un alim. Wa qauluhu ta'ala wa ma taqulu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin inna kunna 'alaikum syuhuda id tufiduna fihi. Wa dalilu minal hadits wa dalilu minas sunnati hadits Jibril al-masyhur an Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu shawadi sya'ri la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi fa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam qala an tashhada illa illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tahajjal baitillahi man istata'a ila sabil. Faqala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni anil iman qala an tu'minu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal malaikati wa an tu'minu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka qala fa akhbirni anis sa'ah qala mal mas'ulu an bi'ana minas sa'il qala fa akhbirni an amaratiha qala an talidal amatu rabbataha wa an taral khufata urata ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan summa qala famada falabithna maliyan
Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinakum. Al-uslu tsalits ma'rifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muthalib min ibni Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal Arab min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalili wa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam wa lahu min al-umri 63 sanah minha arba'una qabla an-nubuwah wa 23 nabiyyan wa rasulan nubbi abi iqra wa ursil bil mudaththir wa baladuhu Makkah wa hajara ila al-Madinati ba'athallahu bin nidarati anis syirki wa yad'u ila at-tauhid wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir wa ma'nakum fa'anzir yunziru anis syirki wa yad'u ila at-tauhid wa rabbaka fakabbir ay azzimhu bit tauhid wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka anis syirki warrujza fahjur arrujzu al-asnamu wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha akhadha ala hadha ashra sinin wa ba'dal ashri wa yad'u ila tauhidi wa ba'dal ashri urija bihi ila sama' wa furidat alaihi salawatul khamsu wa shalla fi Makkah 3 sinin wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madinah wal hijratu intiqalu min baladi syirki ila al-baladil Islam wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummati al-intiqalu min baladi syirki ila al-baladil Islam wa dalilu wa qawluhu ta'ala wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummah al-intiqalu min baladil Islam ila baladil syirki al-intiqalu min baladil syirki ila baladil Islam wa dalilu qawluhu ta'ala wa huwa baqiyatun ila an taqumas sa'ah wa dalilu qawluhu ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fu anhu wa kana Allahu afuwan ghafura wa qawluhu ta'ala ya ibadiyalladzina amanu in ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun wa qala al-Baghawi rahimallahu ta'ala sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimin alladzi lam yuhajiru nadahumullah bi ismil iman wa dalilul hijrah qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam wal al-hijratu la tanqati'u hatta tanqati at-taubah wala tanqati at-taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha wa dalilu alal hijrati minas sunnah qaul nabi sallallahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam al hijratu la tanqati'ul hijratu hatta tanqati at-taubatu wa la tanqati at-taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'il islam minhu mithlu az-zakati was-shaumi wal hajji wal jihad wal adhan wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairu dzalika min syara'il islam akhadha ala hadha 10 sinin wa ba'da al-ashri wa ba'daha tuwaffiya salatullah wa salamuhu
ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها به التوحيد وهو ما جميع يحب الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأبه بعث الله إلى الناس كافة وافترض الله جميع الثقلين وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس إني رسول الله جميعا إليكم جميعا وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي والدليل على موته صلى الله عليه وسلم وأكمل الله به الدين قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميتون وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة إن ربكم تختصمون والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والناس وبعد البعث محاسبون ومجزيون والدليل قوله تعالى مجزيون بأعمالهم ودليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسيرا وأرسل الله رسولا مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسول مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ودليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا من نوح والنبيين من بعدي إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدي وكل أمة بعث الله إليهم رسولا إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع الناس
Dan Ustaz. Waftaradallahu ala jami'il ibadati kufra bit-taghuti wal imana billah. Wa qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala ma tajawaza bihil at-taghutu ma tajawaza bihil abdu min haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in wa at-taghutu kasiratun ru'usum khamsah la iblis laknatullah wa man ubida wa huwa radin wa man da'an nas ila ibadati nafsihi wa man idda'a min ilmi al-ghaib wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Wa daliluhu qawluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan tisama laha. Wa hadzal ma'na la ilaha illallah wa fil hadithi qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa fil hadithi ra'sul amri islam wa amaduhu shalah wa dhirwatu sanamihil jihad fi sabilillah wallahu a'lam wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in.